Iki cyapa gisobanuye iki? A. Uburenganzira bwo gutambuka mbere. B. Nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. C. Ibyerekezo bibiri by'umuhanda. D. Birabujijwe kunyuranaho. Iki cyapa rero kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Ibyapa bibuza uzabibwirwa n'iki rero? Ibyapa bibuza bimeze nk'ingasire, iyo ngasire izengurutswe n'ibara ritukura, ubuso bwera. Rero iki cyapa cyari kitubwira yuko bibujijwe kunyuranaho. Ubu ni uburyo bwa mbere bakibazamo. Reka turebere hamwe n'ubundi buryo bakibazamo. Uburyo bwa kabiri bashobora kukubazamo iki cyapa, bashobora kukubaza muri ubu buryo bukurikira. Iki cyapa kibuza abayobozi b'ibinyabiziga kunyuranaho. A. Iburyo. B. Ibumoso. C. Iburyo n'ibumoso. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha uzahita usubiza yuko ari ibumoso. Kibuza abayobozi b'ibinyabiziga kunyuranaho ibumoso. Uburyo bwa nyuma bashobora kuzakubazamo iki cyapa, bashobora kuzakubwira bati iki cyapa kibuza kunyuranaho ibumoso ku binyabiziga bikurikira. A. Ku binyabiziga byose. B. Ku binyabiziga byose bifite moteri. C. Ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha uzahita usubiza ko ari ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Dukomeze n'icyapa gikurikiyeho. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Hanyurwa mu cyerekezo kimwe. B. Ntihanyurwa. C. Umuhanda udakomeza. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni B. Ntihanyurwa. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ubonye iki cyapa kikubwira yuko hatanyurwa, bivuze ngo nk'umuyobozi ntabwo ugomba kugana muri icyo cyerekezo cy'uwo muhanda. Iki cyapa gisobanuye A. Birabujijwe gusubira inyuma. B. Birabujijwe guhindukira. C. Umuhanda unyerera imbere. D. Ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Iki cyapa rero nukibona nk'umuyobozi kizaba kikubwira yuko bibujijwe guhindukira. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko itatu. B. Uburemere ntarengwa bwa toni 3. C. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. D. Hanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa gusa. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni C. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Umuhanda urombereje ibice byinshi ku birometero 50. B. Intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. C. Umuvuduko utarenga 50 mu isaha. D. Umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni D. Umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Hanyurwa n'imodoka gusa. B. Ntihanyurwa n'amapikipiki. C. Hanyurwa na velomoteri gusa. D. Nta modoka. Iki cyapa rero kiri kubuza ko hatanyurwa n'amapikipiki cyangwa za moto. Dukomeza n'icyapa gikurikiyeho kiragira kiti iki cyapa gisobanuye iki? A. Birabujijwe gukata iburyo. B. Tanga inzira ku bindi binyabiziga bigenda mu gihe ugiye gukatira iburyo. C.
kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo. D. Nta nkengero y'umuhanda yegutse iri iburyo. Ukimara kubona iki cyapa nk'umuyobozi kirakubuza yuko bibujijwe gukatira iburyo. Tweguta n'icyapa gikurikiyeho. Icyapa gikurikiyeho kiragira kiti: iki cyapa gisobanuye iki? A. Ntihasohokerwa ibumoso mu nzira banyuramo bazengurutse. B. Birabujijwe gukata ibumoso. C. Umuhanda udakomeza ibumoso. D. Nta nkengero y'umuhanda yegutse iri ibumoso. Iki cyapa rero nk'umuyobozi nukibona imbere kirakumenyesha yuko bibujijwe gukata ibumoso. Dukomeza n'icyapa gikurikiyeho. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Biremewe guhindukira. B. Inkomane banyuramo bazengurutse. C. Inzira y'icyerekezo kimwe imbere. D. Birabujijwe guhindukira. Iki cyapa rero gisobanuye inkomane banyuramo bazengurutse. Kiri mu bwoko bw'ibyapa bitegeka. Inkomane cyangwa mu masangano bivuga ahantu hose imihanda ihurira cyangwa se aho umuhanda wisukira mu wundi. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B. Aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. D. Abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Iki cyapa rero kiradutegeka yuko ari inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Aho guhagarara umwanya munini. B. Aho kunyuranaho imbere. C. Komeza imbere gusa. D. Inzira y'icyerekezo kimwe. Nk'umuyobozi rero nubona iki cyapa kizaba kikubwira yuko ari ugukomeza imbere gusa. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Umuhanda uyoberejwe iburyo. B. Kata iburyo gusa. C. Kunyuranaho bikorerwa iburyo. D. Umuhanda munini urasukira ibumoso. Iki cyapa rero nukibona nk'umuyobozi uzamenye yuko kigutegeka yuko ari ugukatira iburyo gusa. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Umuhanda urombereje ibice byinshi ibumoso. B. Ibinyabiziga biturutse iburyo bifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. C. Kata ibumoso gusa. D. Umuhanda uyoberejwe ibumoso. Nubona iki cyapa rero nk'umuyobozi uzamenye yuko kigutegeka gukata ibumoso gusa.